Thoi kedo Karbi arat kapaching thurjia pham tim Karbi anglongpen kengkam kachijor. Dongkam Mukam Irrigation IB along Journalist Union of Assam amahang kapathek. HDP along BJP lapen KADC Maipu Dhonsing Teronaphan Karcho. Karong pini Karbi anglong life adaba berta longpen nilisami Juli BP nonarjui tha bertang tonpen. Kuti troksi atangka kaching thur amo keklem jia phan long e somponsi Biswanat Karbi arala tuma phan tim Karbi anglongpen kangthur pon jia phan kechengsi kaching thur kengkam kachejor pon angthek chepaklang pon tanglo. Karbi dangte Karbi thoi inglong kedo akarbita ning ingthin isibet nangji lapen Jingthur rapet nangji pu tim Karbi anglong asong japo Karbi anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang akimang padoponsi pini MP Horensing Be lapen tim Karbi anglong along Kacherabdun EM MEC atum Jogjak Biswanat District Akarbi atum along Kahumri Padodang Biswanat Chariali Phalphali along Kuti troksi atangka pen panong ponsi Karbi lochali osomaratum kido aboha pen danglok ason kaselam ponji aphan Karbi anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang arideng pensi long isompon. Pini keceng si farman dak Biswanat District along kido Karbi arara tumuphan Karbi anglong Autonomous Council pen keceng si farman ladak akirab nang pi lake iltum Heglongji ladak Karbi student hostel lapen guest house aphan pini Karbi anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen Karbi anglong arat tumhan kaching thura warsa ki pichot lapuge jokche Karbi tum angtan ta do nasi angtan ke do Karbi tumhan tame lang honanggi pumathasi tim Karbi anglong pen alang tum pini dak wangsi MP Horensing Be lapen alang li klebrapet iya matum penangan ta aja tong nunsi ladak Biswanat Chariali Phalphuli go dimlong Karbi lochali ausumar tumhan panong pisi ladak lochali tumhan ke do ke aboha Karbi student hostel lapen guest house along e som pitikanglu Kachingrum amay along MP Horensing Be kaning jia tengke non apor ili Karbi araratum kachekak nang jia por kalilo Kachingrum nang jia por si nang kelelo nanglitum kiduk kisung do anta kapajok pon jia phan tim Karbi anglong pen anparta nili MP ahin pen ko anma ke klem nang jia sondo anke nang klem pipon pupusi MP Horensing Be lamchak chipitekang anglong pen CEM tuliram ronghang alidap pen Karbi anglong pen angtan kedo Karbi ki humri nang ji lapen kasi humri nang ji apo nang le tanglo pumat apente pinidak tulis pur hawa di tengah Pariadi long tame bangso diongdung arah pen di pandopon amai long ang kitong dolo kitong ASEM ilitu manglu nona kitong dun tulang long hang kehai kon kehai harga mata kakak sitek dapat kanghong kipi konteke alang lisi keteng silang putri lipuji Halapu aluhi sarpo aman pen kachetong dun tim Karbi anglong asong japo Karbi anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang kaning jia tengke inglong kedo akarbi araratum dedle kaching thor nangji kali thoi ahawar kedo akarbi araratum ta chingthur dun nangji lapen paprang dun thek nangji pu tim Karbi anglong pen akemang padoponsi party dhorom plak flipin pen Karbi tangte Karbi ning isiwat do nangji wa joine pininang litum along nang humrilo lapen Kuti troksi atangka pen kechengsi aparman kaching thorasai keklem ponjia phan long isompon lo thong teron pen nok bi pirong harpi rongbi akumdin parja popusi CEM ningjepon guest house pen chenglok kitchen dining hall pen chenglok hostel pen chenglok banduri hall pen chenglok toilet hall pen wadak kidunaran pen chenglok horadak library hall pen chenglok Biswanat Chariali long nilitong MP ka pen nilitong Kuti troksi atangka pini nilitong jok from kan don war veto dak tumne pura phono be statue akon nim nani pu phono be dak kali dak nili dak to man pupole tom dak
Gongfar Pirongke, Karbi Tungkang Tangkang Sabah, Hilia Kumling Darakia Biro Bose, Na Gongfar Baik Tak Benar Pacini Bose. là đắc long nili tum dobom sita là son awai sai bang nili tum long le lang đắc long ang li tum theki long la hostel la thek long la pe ap thang pen kim akhe ban non munit ye doji hubidha ta đắc long la si non cm alang di pupen dak wang si nili tum hanang chilang đắc long em nang kim pi ke do dim kasarli usmar tum han hubidha pi pon thek lot nili tum ningarong pi kalam lo lagi la so ron si alang tum han suri akar dom la pen kurang tu pajir lo Camera person Sarjit Katharpen Digonto Torong Karbi Anglong Live. Journalist Union of Assam amahang kapathek pen ansose ahok pet long rilong pat kapeklar asai birta alo on parta electronic news along kapeklang pen sarkar kachari aphan pathek long pen rara kisung pen pajokon po. Indian Journalist Union akachara pen hamren baithalangso dongkamukam lapen Khironi Press Club along press klembang phuatum penang an chetong dunsi Journalist Union of Assam mahang pathek. Labangso amay along Journalist Union of Assam amay phu maino bora pensi mai chepahem phupon. Kapachini angdeng along Journalist Union of Assam West Karbi Anglong District along klembang phuatum doan aphan Kapachini pon along JUA amay phu maino bora Dunmai Phu Joy Singh Terang, Chunbang Jasoning Hi, Rap Chunbang Daniel Inghi Pendanglok, Ki Ong Dongatum Aphan Kaprek Arpu Pekpon. Mai along JUA Amai Phu, Maino Bora Pen Journalist Union of Assam, West Karbi Anglong District along Kesengpon Koson Si, Charipon Nangjima, Lapen Arpu Kanghor Atum, Kopi Koson Klem Nangjima Alam The Klardak Pen Thanpon. Karbi Anglong Posim Karbi Anglong Jila Ketia Tamane তেতিয়াও হ'ল পশ্চিম কাৰ্বি জিলাখন আমাৰ চাৰিটা প্ৰেছ ক্লাব আছিল দংকামুকাম প্ৰেছ ক্লাব বৈষ্ণৱ প্ৰেছ ক্লাব হামৰেন প্ৰেছ ক্লাব খেৰনি প্ৰেছ ক্লাব চাৰিটা প্ৰেছ ক্লাবক সামৰি পহু যিধৰণে তাৰমানে কাৰ্বিবিলাকে তাৰমানে পাগুৰি মাৰে আমি এটা পহু হিচাপেই তাৰমানে আমি আদৰি লৈছিলোঁ বা আঁকোৱালি লৈছিলোঁ কিন্তু নেতৃত্বৰ অভাৱ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আজি কেন্দ্ৰীয় সমিতিক আমি দুখ দিব নোৱাৰোঁ আৰু দুখ দিবও নালাগে সেইটোত মই চবকে গুৰুত্ব নাই আমাৰ কথাবিলাক হৈছে সকলোৱে জানে আগতো ইয়াত সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু সমিতি গঠন কৰাৰ পূৰ্বেও হয়তো বহুতো প্ৰেছ ক্লাব আছে আৰু আজি ইয়াত আকৌ নতুনকৈ আৰু এটা সমিতি গঠন কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মই সভাপতি মহোদয়কো এটাই আহ্বান জনাম যে অতি কম সংখ্যক লোকেৰে আপোনালোকে কমিটিখন গঠন কৰিছে অহা সময়ত হয়তো আৰু আপোনালোকে সদস্য আৰু ল'ব কিন্তু সদস্য লোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে মানুহকেইটাক চাব যে কোনটো সংবাদ মাধ্যমৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে Mai along media mate reporter klembang photum akisong phuthak inut pen inut chethan ponsi kisung ge pho alam ki pho ahut kacharap cheto dunji alam the chethan pen ning che patherin ti Hamren pen Daniel Inghi BJP Borjan Mondol Committee ahin pen patir pi ponsi niphai kre pho arni dilai pathu aklam along non hejong arpu kedeng BJP lapen KADC mai phu kimi aphan karcho mai pado Non Hejong Bharatiya Janata Party Karbi Anglong District Committee Mai Phukimi Dhon Singh Terona Hinpen Mai Phuarpu Dengdet Pen Kedamtang Thereni Phai Kri Isi Arni Pen a constituency tin along Kechi Humridam Asai Kedeng Ponason Se Thereni Phai Kre Pho Arni Borjan constituency along Humridam Si HDP Pathua Klam along Kahumridam Ahut Kangthum Karne Ajai Mek Dengpon Kachihumridam Amai along Borjan constituency Angkang Arlo Kado Kabi polling station Trokebra Kethom Amai Phu Lapen Chunbangatum Chetongdun Lapuson Aporahut BJP Lapen KADC Kongchunbang Sarsing Phangcho Tourism Board Chairman Person Sangpi Silpa Sirin Devari Borjan BJP Maipu Sunaram Singnar Chunbang Philip Teron ST Morcha Maipu Anan Kiling Pendanglok Kitheki Dingatum Chetongdunsi BJP Kapangtang Verji Aphan Chethan Chimonamai Padopo Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live
Assam along rialong coronavirus akiso penajok school college kedoan kang hapon ejiapan Chief Secretary Government of Assam pen hukumalu kapali. Kachinghon Karbi anglong live kelang kedoan ararapan isi kenang sorabirta. Penang achiklo pen coronavirus akiso avur kachoteran ponbom angthek somendar adang pi along keongdung armu apran cheoderapi kaphere meme labangso akiso apan somendar adang pi along ta kachethang pluk nang manlo. Isi pen isi ader along labangso coronavirus kiso kachoteran bom along ilitum adet India along ta bangplikep sose armu a apran along lutang lo. Labangso amongwe teglongsi Assam along ri along ta cherok tok akengkam dengponang koklo. State Sorkar pen kapachini pona tengke theripo niphai kre trok pen niphai inkoira sirkep theripo achiklo angbong longri arlo government lapen private school doan ingkir pon etpo. Bangso kang hapon along school lapen college doan kang hapadupo. Chief Secretary Ajoy Krishna pen kapachini pona tengke non kedobom higher secondary lapen HSLC asar lang heihuya bangke pajok pon lobu voipit setame kapre asar langke ingkir ponetpo. Bangso kangkir pon along gym swimming pool an parta lam arjan abuhado anta ingkir pon edji. Labangso alam ke phapon pherangke amai along Chief Secretary Ajoy Krishna pensi than pachini pon. News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren. Forest East Division Kaparlo Northwestern Range Angkang Parku Pahar Kalibhiti Arlo PCCF Jithurdun Plutse Bangkre Nerkep ing Namrai Komsai Khia Tumpen Chelangsi Thengpi Kanghu Kenep Dunlong Abirta Karbi Anglong Live Pherangkepen Birta Longdon. Abhijit Rabha Adular non akimi anghoi kang nipon Principal Chief Conservator of Forest SS Raupen non hechong ruini angbong Arpu kedengpen Karbi Anglong Arlo Thengpi kang huatum kanglum tep thekpon longsi patowe ajo dipupen Bangkre Nerkep Raikom Sakhiatum Chelangsi Karbi Anglong pen Nogaung District ahoi Parku Pahar Arlo Kalibhiti ang namalong akimi PCCF SS Rau ke Japon keton kelang kapang chingponahut Nogaung pen kebang agari AS01J 0337 AS03F 0512 AS02E 1333 lapen AS09AC 4652 Humpli Thengpi Karthangagari Nebdunsi PCCF Saihemalong Wanderlo. Bangso Kanghua Thengpi PCCF SS Rau Nangkethando na tengke Beng Pharu ke thomra phokebra pli pen hithi along anamlak phokeb athengpi doji. Bangso athengpi ke thabla pen gari kaparting atumaphan bangner kep amunira tumaphan nep ingnang ponsi kapangsai ponjia phan court along hodai ponlo. Keneblong check athengpi komatsi kanghu vekma kanghu abang phua tumaphan kapatini ponjia phan ritarlip padoji pusi PCCF SS Raupen ningje pon. তার নাম হল কালীভিটি এটু মানে কার্বি আংলংতে পড়ে কিন্তু বর্ডারিং নগাঁও ডিস্ট্রিক্ট তারপরে আমি মানে কুন্ডাকেটা ঘুরে লৈ আনিছোঁ তাতে আমি বই পাওঁ যে ডিপো এটা বনাই থৈছে দুষ্কৃতি খাইয়ে কুন্ডা তাতে দেখা পাইছোঁ টোটেল আমি মানে গিনতি কৰিছোঁ হিচাপ লৈছোঁ 354 স্পেচিছ আছে আমাৰ টিঠা চাপা মাকৰি চাল তাতে 4খন গাড়ীও পাইছোঁ 3খন গাড়ী 2খন পাঞ্জাব বডি আৰু এখনতো মানে যিটো ঢালা নাথাকে 3টাই লোডেড আছিলে কুন্ডা চব লোড কৰি মানে about to be taken out বাহিৰলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে আৰু ৰিকভাৰী ভেনো মানে ৰেডি আছিলে তাতে ওলাই যাব তো আমাৰ মানুহ আছিলে 18জন আমি ডিপোৰ পৰা গৈছোঁ এটা টীম হিচাপে আমাৰ গোটেই টীমে মানে আমাক সহযোগ কৰিছে আমি সবে মানে সকলো মিলি আসাম ফৰেষ্ট ৰেগুলেশ্যন এমেণ্ডেড এক্ট যিটো আছে 1891 সেকশ্যন 49(8) মতে এইবিলাক কনফিস্কেট কৰিব লাগিব আৰু প্ৰচিজাৰ এটা আছে কনফিস্কেশ্যন প্ৰচিডিংছ আমি ইনিচিয়েট কৰিবলৈ এইটো চলি থাকিব এই হিচাপে যিটো মানে লফুল একশ্যন আমি ইন দ্য কোৰ্চ অফ টাইম আমি লৈ থাকোঁ এতিয়া গাড়ীটো আপোনালোকে চিজ কৰা হৈছে পাছত কি হ'ব ছাৰ গাড়ীটো ইয়াত থাকিব নে গাড়ী ইয়াতে থাকিব গাড়ী ইয়াতে থাকিব
Dipupen Rosan Hanse Karbi Anglong Live. Pinia daba bertake lapon sikang toniklo domi thakme kardong.